ormai oportunidade via mi management papai telecorso com direct com me inta típico né bita bota visualize na minha cabeça so mas é até um tique unreal que me sali me letterlijk hoor me bij me in bijvoorbeeld dan met dat ku Akisha Albert dan ku nang chef en dan met dat mene comendo um salmão com funchi pero sali mene gourmet dan met on TV sali met de Martha Stewart pero met ek hope heavy por sombra pero sabe content sali mene bosa quanto bem en des na gigi bij mene 24 coke en dan dat hij blij en oh heb een tagine lekker en Ato sa comigo era ato bita happy ku sai vene na invita a mi pamita e gai ku da dale se que me sali ora di mene un con televisão ku mene master chef sali Jahari taste this splendid sali vene pa mi conta mene e coiting e nothing e ta hope valioso e nothing price card be coi letterlijk met de televisão com um former mescorsão com celebrity chef dat we dal met een funchi buta de mene rumang forma assim na we doing it yeah we here see no man we made it maar me coisa wat hope have que mando anto me de querer mene nos tingo tramas de momento né